इडुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बेखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिनाय जोंनि हालामनिनो सालवारि साब डिभिजननि स्किल इंडिया सिभिल इंजिनियार ट्रेनिंग इनोगेशन एमडी वारि सार लोगोसे ग्रुपर कारण जोंनि बे गामिनिनो 40 जन गोरों गोरा माखासे समाज दैदेनगिरि नाम सोमोन्दो गेदेर नोंथांमोन आनुষ্ঠাनिकभावे लोगोसे आज स्किल इंडिया जो बयनिबो मानास इडुकेशनल ट्रेनिं सेन्टाराव सोलोंथाइ लानो फैनाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनाय अनगायै फरायसाला फरायसालि नोंथांमोन बे समाव बयनिसिमबो जोंनि मानास इडुकेशनल ट्रेनिं सेन्टारनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरो অঞ্চলত বহুতো শিক্ষিত যুৱতী আছে তেখেতসকলে থিয় হ'ব বিচাৰে जोंनि मानास इडुकेशनल ट्रेनिं सेन्टारखौ जों যথাসময়ত आलासि सासे लानानै फैखादों आं बिथांखौ सासे सिनायथि होगोन যুৱতীসকলক दिनैनिफ्रायनो जोंनि मानास इडुकेशनल ट्रेनिं सेन्टारा जागासिगोन সম্ভৱপৰ নহ'বও পাৰে दा बे समाव आं গতিকে जोंनि এইটো এটা প্ৰচেষ্টা नुजाथिफैनो हानाय আমাৰ शिक्षित যুৱক सालबारि साब डिभिजननि एडुकेशन বিশেষকৈ আজি ট্ৰেডৰ ওপৰত गांसे आर'नाइजों बरायनो सानदों এই बे समाव आं जोंनि बिनानाव बिथांखौ एमडी वारि सारखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय এই দুটা ট্ৰেডৰ ওপৰত যি দক্ষতা साबायखर थाबाय আহৰণ কৰিব লাগে लोगो लोगोनो आं আহৰণ কৰি सारखौ दिनैनि हाबाफारिखौ एबा बैसागुनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय ট্ৰেড ভিত্তিক শিক্ষক অলৰেডি নিয়োগ কৰিছে তেখেতসকলে সুন্দৰকৈ এই প্ৰশিক্ষণটো দিব আৰু এই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে মাহত 800 টকাকৈ ষ্টাইপেণ্ড পাব আৰু সেইটো কোনো ধৰণৰ কেছ প্ৰদান কৰা নহ'ব সেইটো প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ একাউণ্টত পইচাটো ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব গতিকে মই আশা কৰিছোঁ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে জীৱনত এই দুটা ট্ৰেডত যিসকলে অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে নামভৰ্তি কৰিছে আৰু অফিচ মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে যিসকলে ইয়াত নামভৰ্তি কৰিছে তেখেতসকলে নিৰ্দিষ্ট এই দুটা ট্ৰেডত দক্ষতা আহৰণ কৰিব পাৰিব আৰু চৰকাৰে যেনেকৈ বিচাৰিছে তেখেতসকলে নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত বিশেষভাৱে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ